Ja ću govoriti o amandmanu koji se tiče na rešavanje brojnih problema Srba u regionu. Opšte je poznato da je proustaški režim Franje Tuđmana proterao pola miliona Srba iz Hrvatske, da je u funkciji etničkog cementiranja, etničkog čišćenja Srba hrvatsko pravosuđe. Hrvatsko pravosuđe, nažalost, nije nezavisno i nepristrasno, to je etnički motivisano pravosuđe. Brojni su primeri kršenja ljudskih prava proteranih Srba. Imamo nekoliko hiljada srpskih porodica čije su kuće otete ili na osnovu lažnih ugovora ili na osnovu predugovora ili na osnovu ugovora koji nisu do kraja ispunjeni. Dajem primer jedne srpske porodice, odnosno gospodina Mirka Vukmirovića, koji je imao u Slavonskom Brodu kuću od 160 kvadrata i 4 ara placa. Krajem 1991. početkom 1992. godine on je morao pod pritiscima i pretnjama da napusti Slavonski Brod, otišao u izbeglištvo. 2 godine kasnije je sa svojim komšijom Hrvatom u inostranstvu potpisao ugovor o prodaji svoje kuće na iznos od 65.000 maraka. Taj komšija Hrvat mu je isplatio 30.000 maraka, nije htio da isplati preostalih 35.000 maraka. Komšija Hrvat je sa svojim vezama uspeo da se upiše 1994. godine kao vlasnik kuće Mirka Vukmirovića, iako, ponavljam, nije ispunio ugovor u celosti. Mirko Vukmirović je tužio svog komšiju i moram da kažem jedan pozitivan primer, da je opštinski sud u Slavonskom Brodu poništio taj upis tog Hrvata kao vlasnika. Nažalost, predmet je prebačen pred opštinski sud u Đakovu, gde imamo primer etnički motivisanog pravosuđa, gde opštinski sud u Đakovu donosi ponovo odluku da se taj komšija Hrvat upiše kao vlasnik, iako on nije ispoštovao ugovornu obavezu prema Mirku Vukmiroviću. To je, nažalost, potvrdio Županijski sud u Osijeku, potvrdio je Ustavni sud, potvrdio je Vrhovni sud i Mirko Vukmirović, kao hiljade drugih vlasnika srpskih kuća, nije mogao da ostvari svoja prava. Hvala.